jotono di bol kaham media rokno nirok media friends rokno belai ke hambai maru ei short notice o nirok jeng kobok mano nirok yasagi oro sophaika belai ke hambai jeng tini tiwisa ma phailai phika tamni hingkai chini je poila first Kokbro Gospel Music Festival je angna thangtongmani abo agoi phaimani bagai jeng tiwisa hai lukurong ni thani bwskango ma phailai phika hingkai jeng tini ni Gospel Music Festival ni organizing committee ni je sengornio je phailijak abo ang poila introduction riwana erpore jeng ok sama phaising thanglaino ani yagrao poila tongo chini Kokbro Gospel Music Convention ni president Reverend Dr. Nafurai Jumatia tei ani yak siwo tongo committee ni no vice president Reverend Opurbo Deborma chini last tongo Reverend Dr. Biswajit Jumatia boke chini advisor ni member tei chini ayang tongo Reverend Dr. Jyotirmoy Deborma boke advisor chairman tei chini tongo chini senior pastor Nilmoni Deborma bobe advisor ni member tei last tongo chini committee ni treasurer Dikon Subol Deborma angkai jeng bilao chini president no jororonai bini tam sajaknai tong bo sana bagai jotona khapang yafaro Christmas bwskango tongo bisikatal tongo jotona Christmas ni khapang tei bisikatal ni hamari hamkrai diayui angani kokno raisa siara narab joto sigo tabo December 28, 29, 30, 2025 o sal thamo mamlai sekang ang thagnai de mamlai sekang first Kokbro Gospel Music Festival ngani thangi tongo gajotono awai engja khasrang laijak phayani baginai tiarang laijak rasabnai rok wahaina joto srang laijak tamnai rok wahaina joto srang laijak media rok joto tiarang jak ge joto phaisingono khasrang laijak jeng getabo ang jotono kobok jao norokni bumung baksa sopayakho rasabnai rokni norokni bumung sungno dakti no rohodi Christmas ni sekang mangkheno jao hingkai tei kaisa hingkai no o program no sarani bagai jeng joto mothani joto takubukhu rokni yak phwari chubasu nago tei jotono o festival o music festival eba 13 jotono toma Christian ya omokheno chini Kokbro Gospel Music Festival joto phaibedi jotono jeng lamsogo subrai Jisu Kristoni mongoi omono mamlaisi sekang jeng omohai panda khlaina thangi tongo subrai Jisuni haphangni bangai chunghasani bangai tei bot jengno asuk jora tubui phaimani bangai nai bono hambai rolayani jotono jeng phailinai o saltham jeng oro thuna nangke orono thulainai thuna nangnai rok sekang mairano saholaidi engkai jeng oro chajanai nungjanai jotono jeng tiar khlai ruwajima khlaijak jeng abo
नरनि वानानिख्रुइ दाबो आं कयनाव सुमन हिंगाके ओ सामुंनो चारलायन इबाङैनाय जों जतनो याक फलंलायनो सुरिलायनो याक फारै सुब्राय जिसु ख्रिस्ट सुग्रमानि जरातै जों याक फारै सुबालायनो हम जतनि जोंनि कमिटिनि सिमिया आनिबाङै आं जतनो खाफां याफारै अ कबुगमुनो कबुगु जतनो हामबाय जतनो हामबाय दै लामसगो सुब्राय जिसु ख्रिस्टनि मुङै जों ककब्रक गस्पेल मिउजिक फेस्टिवलनि कमिटि रंगके ककब्रक गस्पेल मिउजिक कन्वेंशन ओ कन्वेंशननि कमिटिनि बर'नो जों आसुलायजा ओमफ्राय जों दाख्लैखे खम्पुइ एकाडेमियाव जोंनियाव फेस्टिवल एबा टेर ओंसिनाय सिगाङाव खम्पुइ एकाडेमिनि ग्राउन्डआव नख्लाव खालायनानै दंमोन अ पान्डानाव हायफानाव सोरायरकनो वानसुगै सोलोङै दंफैनाय रकनो वानसुगै जों याखलि एकाडेमिनि नख्लाव ग्राउन्डआव जों सेवैलांखा ओंखे आरोनो जों जतबाय मालायबायने आरोनो जों कायतनो हामबाय लायने साल हामबाय बसालाव दै अ सालबो साखालाय साफिनाय सानायखे बर सालमारि 28, 29, 30, 2025 जों आरो जोंनि फेस्टिवलनि टेर गायलायनाय जतनो लामसगो सुब्राय जिसु जतनो गाहाम गोरों दंबाय जाथों आमेन जोंथ' खरकसायसि 10,000 जों टारगेट दङ जों खादङैबो दङ 10,000नि बाराखौनो फायनो हायथ' आसोक जों जंलाय दंता सुब्राय जिसु ख्रिस्टनि मुंबाय जतनो खुलुमबो तेयानि खाकाहाम साहरो तिनियो मेडिया ताखुग्रंनि बुस्कांगो ककबरक गस्पेल मिउजिक फेस्टिवल नो संसानाय कमिटिनि खरकसा आदंगै आं कक थाइसा थाइनि सानाय आवानि सकां सानाय सिनि रेभरेन्ड डक्टर नाफुराय तो साखा ओ तेर फाइनाय 28 to 30 December 2025 याखलि एकाडेमिनि ग्राउन्डआव नायहैनाय सकांगो खुम्पुइ एकाडेमि ग्राउन्डआव नायहैनाय कक लाइमानि हायफनो टेक्निकेल डिफिकाल्टिस दंमोन बागै जों आरो खालायावै याखलि एकाडेमिनि ग्राउन्ड सेखा जरातो आगिनिया जरानो दंगो आव आंबो खरकसा आदंगै जतनि फाइसिङो कबगनो हायनो हाय साफिरो मुइतु ख्लायरिरिवो ते कबगो तामखाय ककबरक गस्पेल मिउजिक फेस्टिवल एबा तेरो नरक बरक जत ताकुबुखरक फाइजायबादि ते आबुनि बागै सुरिनानि खाकाहाम याफारनानि बागै कम बुंग्रिवो ते कैसांखाय जों तेरनो ख्लायना बागै तियारुं लाइमा थागलाया तियारुं लाइनो दंगो कबगमाबो थागलाया ता नरक मेडियानि बररकबो चुबाय दंगो आं खाकावो जे नरकनि चुबाचुनि तै अबतेबो काहामखाय आवायंनाय बररक सिनाय खोनानाय खातुंमा फायनाय तेया जराफ्रो फायै तेरनो तेबो नायथक तंथक नानि बागै तिसानाय होनाय आं ते थाइसा मा खुरसा फिरो जों
o terno khlaima bisingtei kok borok bai kaitor lobui rajabjakma Jisu mungo abo sampa hakchal Tripura hani kuna kuni joto jagano thangui sogui thong tei जों pal baksa kuthumui kaitono जों lobui manani sini president Reverend Dr. Nafurai Sakha je aro toma poito khainai toma poito khaya akogya piaba जों kok borok bai sanai khananai kok borok bai rosapnai emonki kok borok dofani borok ya phano kok borok bai rosapnai ba rosamungno pusinai khananai borok bo phaimano जों abohai taku bukhoroknobo lamsogo boroknobo जों yasak sogo ang khakao tamkai जों Tripura hawo obohai ter tabungno puila khlaina thang tongmaba norok borok jotoni chubaso khakaham ya farmani tui kaitoni hamari khairungma bai Jisu mungo जों o samungno khlaimannai abonang khatungo tei tabu jora hingkai au bisini kokno sana thangkai जों te salni salthani yagulono जों sini bisi kaisa to tring bisi hanya thanglai tongo te kaisa hingkai Christian era 2025 pai 2026 o thangna nai tong kajei o bisi kotalo जों jotoni thanino Jisu mungo chini khaka ham yafaro au ang nusuk jara saino muthago haino hai jotono khulma yafari khaka ham yafari ani kok samano muthaka hambai jotono te waisa khafang ruphigo yafar jao Christmas ni tring ni te bisi katal te kaisa Christian bisi ni khafang rubai jao jotono chini o tero rasamung ni tero music festival o Tripura ni bo phailai dino Tripura ni phataro tongnai ro India ni phataro tongnai rok suduno phaibijari hinai chang kobuk jao norok bahaino kaitono lobui hambai relai phaidi tei norok phaibeke जों busuk tong tholaino joto tong tholaino chini borok ni asuk jora angkha phataro sudano India ni phataro sudano sogui baikha abo joto subrai Jisu khaimani ani bangai जों jotono hambai relainai phaibijari kaitor jotono hamari rathang subathang asungno hambai kok borok bos joda tamo agi slai joda tamo बाटाइमुं के जों बाटाइमुं नो साखामो अमुके फेस्टिवल से तेरसी 13 बजे तो फाइनिटा जोंवा 13 मनि मेला सिला इंगे जतो थांबायब्ला आरो क्रिश्चियन नन क्रिश्चियन तै नांगलिया सराय अकरा नांगलिया जतो फाइनिटा 13 तो जोतनि बागै 13 बजे तो रसाबनै रखे नरक सिलेक्ट फाइनि नाके मुजु हिजो बरनि बागै रसाबनै रंगै ताम सानै रक रसाबनाय र गस्पेल म्युजिक गस्पेल कक्टमा गाहाम पिरमानो तीनै रोजाबनाय र बर जाने जा बुमुं हरबायखा जोंनो जत हरबायखा बे बाक्सा सिया देंखा एबा कक्टमा सक सगिया सगलियानिबो खनालिया हायरक देंखा हानिबो बाक्साके सफाया बांगिया बांलिया सफाया खौ ताबो केव कल खाके नारबाय देन नारगो ताव नारगो सालो रोजामुं न कारै फालनो बा ताइ कुनि बानियार आरो उनाते अतेर ए फालनो रतनाय एकेबा तेर मोसांग नैब्ले आरो बाक्सा बानिया खाय मुसलमान बर केब करना बागै नों कॉन्टैक्ट नंबर जोदा ए रजाक दङ सिन सेक्रेटारि बाय कॉन्टैक्ट खालायखेंखा एबा ए बाय कॉन्टैक्ट खालायखेंखा कक बंगिया
फाइटिंग ता तेर सिंखबा जतन फाइलिसिने बले हाय दा पाइनायबो तंसिनाय फालनायबो तंसिनाय हाय नायफैनायबो तंसिनाय रसाबनाय रावबो तंसिनाय अद्रेपनो तंसिनाय बले आरो तेरबा Tabuk sejarah saya sabna ini bagai rezak mana abang ngangkat sini Tripura khasnya ni simida lagi Tripura ni fathan bola pada abang त्रिपुरा नि फाटारो इंडिया नि फाटारो फनो फाइनाय के फाइटन Tahu sudah di korban अब जों पेपार नाय सामालिया हायबेनो फाइबिगा हायजिको जों खोनाय दङ बिजामासा बिजामाखौ बांलादेश सरबो फाइनायफोर बिजामाखौ आं किजा सासेम बनो तैनाय चिन सेक्रेटारि सासे एक्चुअली चिनि जे मिडिया तै जे प्रसारनि दंखा अब बांला देशबो सौइखा गेबरक आनो कन्टेक्ट खायखेबरक जे ककब्र गस्पेल नटसजोंबो रोजाबो जों पार्टिसिपेट खायमाना हङै ओंखाय आं सागा ताङै फाइमि आंनाय बा निरक जेसखौनो फाइदि निरक अरण्य पार्टिसिपेट खायमानाय जों एकलगे डिसिजन लबलाय ओंखाय बरक मुंग्रहखा ओंखाय जों इनभाइटेसन लेटारबो हरखा बरकनोता ये इनभाइटेसन लेटार वै हाई कमिशनार इंडिया नि जे ढाकाव तंनायारबो रिक्वेस्ट लेटार हरखासों भिजा बरकनो जेन एलाउ खायनाय नंथु इंगे बरक ताबुक जों इनभाइटेसन मनि परे बरक भिजा एप्लाइ खाय दंगो भिजा माखाय बरकबो पार्टिसिपेट खायफानाय बरक 6 जन बांलादेशनि आबसोंना आबजात दे टोटल सिंगार्स आपातत जों जे अलरेडी रिनाउन्ड सिंगार आबरत दङनो 15 to 20 जन एरपरेबो जा सराय ताव कताल रोजाबनाय दं बरक टोटल मिलुयै जों मटामटी एराउन्ड 50 सिंगार्स अमहाय दं जों कालेक्शन मानका ओंगे आरनियो सुदु सोलो दंनाय डुएट दंनाय कोयर ग्रुप दंनाय अमहायकै जों अबख्लायनि दा प्रोग्राम सिडिउल बाक हामबाय Serta kisah apa? आं सासने एक्चुअली अमो उ जे कन्वेंशन जे ककब्र गस्पेल म्यूजिक कन्वेंशन अब स्नामजाखा all denominations all organization जे त्रिपुरा हावो तंमनि आबनो जतो मिलुई स्नामजाकमनि इंगे अब जार organization जार denomination जार program अंगो उ डिसेम्बर म स्पेशली जे क्रिस्टियान रौनि इंगे आबनि बागै जों तारिख नायतुगै आं डिसेम्बर क्रिसमास बोलायत्र आं न्यू इयार बो फाया सिखां अब मा जारखै जों तारिखै सुइटेबल डेट्स जों नायतुगै आरो न्यू फिक्स खालाय लिखता जनो जतनो एटेन्ड खायमाना जा अब आगे जों तारिख डेट फिक्स खायखा Last question today, sir. Scanner kaisno ka abuni kono tam bom hai ko tong a scanner amane ko. स्केनार हंके अब जरा फ्री विल डोनेशन एकदम साक बखाबाय मुसुङै जरा डोनेशन रिमानाय बरक रिना मुसुंनाय बरक स्केनार स्केन खायै बरक डोनेट खायमाना ए अब हायके जों अबर मानता गे जों अब जतो जागावनि सिनि कमिटि माध्यमे डोनेशन बागै जों अब खायजा रिक्वेस्ट खायजा गे जरा ऑनलाइन रनाय गे आबति रिमाना होनै जों अब रिमान